Tukiri mubango yoku kerukiro rware turarire mantu ige mathinara junior secondary ukilukira na ikarigano CBC no introduce mantu ya junior secondary na thai kuringana na ari monene ba skulu nyingi awatili ba kithomo na kinya ciari barua junior secondary no kulukira mathina mangi thai na iketumi rukiro rware tukarinde na mwandiki munene wa KNUT dene ya MERU chapter CAXTON MIUNGI ethere tutariria ibyo biongo bikwendekana ki skuru ya junior secondary barua kutena mauku barua kutena nibo bakwana ibyo biongo thirikari kwenda kubwithe kendo otira at least kithomo kika junior secondary giteko affected na anaba yogotha bakiona kithomo ura kubatere ande na batu kulukura 40188 no namba yetu SMS tu live kwa Facebook tu live dene ya YouTube ita nambere kwa rukia maoni yaku kana opinion yaku na ka thoma ntumiri cia kura tuwita mbere na rwariro karibu sana bwana CAXTON. Thank you very much. Turi akona na mwaka muthiru mbere wita siasa siasa ile ni experience na ukara wita siasa ne utimenya tole baku na ndo baku na uno kwaria uma na ndeka bogeta siasa no kamenya ba asole baku ando baku na baraba pretenda iba kwendete na bate kwendete wow experience ya career apart from kumenya maybe aswara baku na be in terms of maybe life kurwithirite we mwarimu life siasa yethirite unika bugenda kenere siasa na ojo kwa siasa yako yetete bwega na tia kinyantwana bitigere bimebire kura iringwa iro kura cyako cyagarukire na ndamenya na ndera my confidence davera kwe manto ya Cynthia nontunkwirwa na tubande ndero manto ya kugaruka lakini nayoke gituligeria twitana mbere kwa kibara bandingire kura enkwenda bwere bwega sana bara bandingaira campaign na batego mpaye enkwenda bwere bwega sana nontuno kwithio kwa bandingaira buga batinde nekwa kwamba kwenda kwa bari kini mutheja utuko bageta kibangi oya ura kwa ina bangi no bari kibangi muthenya utuko bakeja kiuni siasa ni wikarago na kwa no ntujia karirio kiuni ndi wet an experience na ontuba kurigaria na ontuba kai sana ke bakuruka na ya mbere bara bathuri na bakuruka ya mbere konya ni ngote kwenda gwire ya mbere. So no, maybe no wende kwa kanya kare from that nato so kangire ingi kiri manto arimu enkwenda kuga batu twike amageto kanati batu we tutise savants ko geto kato idagia irotha tujukagia witoka yukarutha na rutha ruwira rwipindi ko witoka romba rutha ugeta so ndi siasa ni nonkorewa musara jwako no judaringa yu campaign nonkorewa musara jura ndara wakasoka geta yu campaign ine so ndi siasa ziathukire itwithe atwandikiri baro okero siasa wakuruka na ndi urekana gitigiki wethe utikuruka uyo kontiro na gitiki ai na gitiki yaku ko ni wakarire renda kura tariki kenda turinga kura na raziatarara tukantikurukite ndaye wakimya kimoya gwicokanĩria tariki 15 iro ndacokire mugine tariki 15 so bwana MIUNGI boira na ngitira au enkwenda kuga riu no ntwari muno ibairwe MIUNGI atathurwa ria twethire kuthurana giti kia national kia tweta gitu gitagwa annual delegates conference na Kisumu mheshimiwa Julius Taitumu na ari na giti na ina itibieri kiambere na thuri ari secretary wa Nyambene number 2 itwa muthurite gitine kia National Executive Council riu giti kiu nuntu barogire twae ni ofisi yetu watwigite muntu akuruka arekete kingi kwa mheshimiwa Julius Taitumu rira akurukire gite kiawe kia National Executive Council na arekirie na no tugithagigia Upper Eastern nyetha kironga ni Eastern to Eastern region o kanera ta Eastern province ni thera twina ite bithatu kiriti bithatu bire kamba na kimwe kirutero Meru na ndi ikionda nenkerwe
na nda propose rwanda Eastern region na tugwita na nta no gumpingo kona ndi ndariganirwo siasa ira nda atayita la sidwa na wanke na reteki na igo tariki 19 ndai na kimagi kinene kanisa ne kwa bijeta usokia nkabo Chimori wa jota jo February tariki 19 February ndai kanisa ne kwa usokia nkabo na ndeta sore wa kwa beya twasokia nkabo ono kanisa ne ande bamwe barigara kamingozo kya nkabo asindi na ndauga atha ni gutsindwa murungu na kurura iranjira nyingi igwa ndugurira na matho ngenda gwabe ncokia cyo nkabo ko ni ntono tubonene kanda ugire murungu no no ya na manta jonde kinya jara mbikiri testo na ndite benya onya no promoter na ndaza kwa promoter ndo bebe it's a bit late but now bwana Miungi kwi muciari uri antu fulani kwi mukenya uri antu fulani ngui ya NUT berete ya kima antu wa junior secondary ngui ya NUT yethererere ngui ya NUT mbere inkwere kwa gentu kimwe ngui ya NUT nda athithitwe ancoke kanyuma kitoke nda baba te arimu bamenya yes ererea kagita ga sonko arimu baandikagwa ende arimu baandikagwa bamwe makanisa bange bakandikwe county council riu bareagwa gintu tikyo kwa boreagwa siringi 10 siringi o gintu akium na barabandiki makanisa nuntu kwa na kanisa ya Catholic kwa kanisa ya PCA na Methodist na ingi mwanya riu ne watwikire babandiki makanisa for example jagwa na ndi okandikwa wandikwe mwalimu na bagu neta kanisene ugo kara gwita kanisene ndende musara ukagitwa no tukuraga gwita i twatega twana kwena discrimination itwatega tukona arimu be kwiba kuinyirwa no tutimwe kuru mweko ende twike expectant mwari andiki kenga wangu gwira ngugeyo kathirira ariku riu twatega twana mathu atibui na irio twaorganize ne kwenda yithiwa kiama kia KNUT na tusoka iria itusoka iria retired president uriko Moi no to Moi na ari mwarimu na riu mwe no na parliament no ikire motion jung parliament na etikirwa kuthithia NUT na ria NUT thithirwe no yo yarwire yathithire mugomo ndene Kenya yonthe yo gwite common employer kenda bamwe batiga kwandikagwa ni makanisa county council kenda kwina common employer gwite TSC kwa NUT no yarwirire kenda TSC ethithwa na ngugia NUT muno niriku wane kuona arimu bakwandikwa kwitha kwina welfare ya ritari kende tethagia arimu na kwina voice ya kwariria ritari mothe ntoni bakomba wikinya na uria kwitha kwina no ntontu batikari umwe kinyanja yetu ana baku batikari umwe kwibo bethera arimu bakithukagia ngugi na bathukia ngugi professionally atomba gwita kwigambira ari wengo no tutuka mwigwa kwa unatikethere no tupakumugwambira no tugo tumikeu na atira ni therereo no tupakugwatia ni arimu kureta arimu amwe na inya kutetheria welfare ciao kinya sako ya bigwe nyingi ta sako yetu ya arimu no tukwina sako ya tani secondary kwina sako ya arimu ba primary na juju inyetha na nditeka gwi sako utio mtu atitonyaga cionthe kiambire jambirite na welfare jambirite ni kiama kia KNUT na no tugotumikeu na tithere kugwatia ni arimu bonthema akaire NUT ni thaira ni kugwatia ni arimu na thirikari bakara ya public relations officer no tibo beta kwariria arimu na manto jangi ituga pau bangi beterera ni na jiao keep to alin lakini NUT itera ini yo twara iria mothu kujara ketha ya kioneka for example tugeta siasa tukaigwa ugo no kuthia matho te thongi batu tukaje no tuya tukaritie excuse me sorry tuya tukaritie anto bonde na kukenya kwithira kwina thina yukareka guntu na guntu batu tu ya our views for example nande nukiwa kwena debate itete on ikiuragia mantu ya gender mwe kugurana arume kugura arume ekuru kugura ekuru bangi batu tumwete na tugana ndu tu support into akiu ndene Kenya turari mu tu support into akiu
na nukwigora ndinya thano ikwarirwa still kwenye thano ikwarirwa mantu jau itukuga itukwenda aritani twitha tukiaragia mugambo yumwe tuga tutio support mantu jai ya njende mwe kugorana no mwaka tugwatana mantu ya gwita ndene Kenya kou na nyana ndi mathu tukwaya kithomo batu tukaragwa bamwe batweta opposition na kiti opposition no to ministry ke kuthithia makosa barabomba kubebuithia makosa ni nati no to nwethitwe ni arimu muntu no batu nati ni ono voice yai ya arimu ko tukabere buthithia makosa arimu bethira batakena na ngugina na uria beya batwira tukaya their problems no thikari kathikira ko ni ngugia nati gutetera in simple tuga nati kaija advocate wa arimu itu tubatetaira no turombe zira bagita guje batoreaga nai ije batoreaga acio bwega so miungi ikuthirite kuna debate ya arimu banasari ndikumya kitha bari included but kabowe ka record straight arimu ba ICD bethite baikilukira mathina kathomba SRC rawa kinya arimu ba the lowest salary batire kuona ikuma 7000 babu burikia KNUT ntikumera bo operate maybe arimu ba ICD bethira be part and parcel of KNUT kana bano ntui by belong kire thirikari cha county bao pati parts ya muungano wenu yonat okay bwega kiuria kio nkwenda gucokia uju mbuge ye task force era yathitwo ni President Ruto ya gwita maoni nuntu gwa kithomo kia CBC itwekirie maoni jetu na ke maoni yetu gitu kimwe twaraire muno ntworitie mantu ja ECD kana arimu banasari twaugwa kithomo ki ikibwiri gwitwo ndene county government ikethwe national government nembia tumatuga itwatoga tukona arimu ba ECD batire agwa umwe weta county imwe kwa barangiri 10 kwa barangiri 20 kwa barangiri 30 ngiri 40 na ndote gukona gutina informity antuba mkimurire jwao na togwa antuma kwena gintu gitagwa entry qualification gitahande kwa ndene Kenya tumeyari mwalimu isindire aburi kwithe NI no tutuyare for example mwalimu P1 akenda tuka P1 ituje no mwanka ethire aite form 4 na ena minimum C riu no withe we na E no withe we na B+ endo ketha no kwenda kuthomera walimu ne course no kathomera endo withe we na minimum C ituje na ndeu ni erio lakini watu ba kithomo kenasari ECD it is not clear kwa iro toreie kamite u na touga arimu banasari ni barekerwe na thirikari itete mubango yo ndene county government ejuike ke national government ne kenda nto baba komba TSC bethe barungamiri TSC na beomba kule wa musara jo uniform riu toya nayo yo anto benya to abakuya beya nagi kya magetu ki tugite kana constitution yo anto baraba ya wiriwe members bagya mane baraba andiki TSC na baba kugitwa mpesa yao mwisho mwezi riu kire anto baba bateandiki ni TSC kija bakenda kujiunga yo boss wao gavana no arege nuntu no arege kugita mpesa jije na ariku jije na aja kwa wantu bali mwebetha bena thira untunya bathia kama no bale mwekwiri ebongwa no kuntu no babuto anytime na ndikyo twagire national government ibetikirwe beje tugwatanira nabo nekenda at least bakomba nandi kulewa musara bwega na bamba kula musara bwega mekwena gintu gitagwa scheme of service kija bongo bathirwe scheme of service yao tumena ndi baire watia na nyaka wita kurita bakarita kamyanke ngana na package yao ke kariatia kwa itobatetaira na itukuwa thirikari kathikire gita maoni jau my last question ke Mathiina imbi mtu maybe requirements ukaguthi kwenda kuthurwa kiri ndi mu member wa NAT maybe qualification requirements ile kwendekana ni reko wengo kera ya gompinga ele diga kwe bingo andira na
ndege qualification ya kuthurwa ne withiro kigitagwa mbeca itagwa union dues wethiro kigitagwa mbeca na withiro ibu member for continuously mieri 6 kiriaga mbeca iriku na withiro ibu member mianke 5 utithira uona ndo gutonya na arua no thurwa ruyu ari no moko tonye uyu member grade tu makaro tho grade ku P1 we na it doesn't matter in grade no to na tini grade chionde na ndi na wereu wamba kuthurwa lakini no mwanka bethera ndi mwarimu no mwanka uyu mwarimu bona nti upinga ari meba inge ange atangazaji bainge ni alimu kama ithite nkanda bainge betha bara alimu so no mwanka withire mwarimu na no mwanka withire member like for 5 years yes we're going to know so katwambiririe nende kimanto ya junior secondary kithomo ke CBC so far kithirite kigariate kuma introduction hiyo one nkwenda kwa kithomo ya CBC kiambiria gitari na enough participation public participation na no to public participation itamenyaga antu bateyimbie gwito CBC nkurika na Kenya ni ngware ngideti seminar ya mbere na Karen semester and quarter no twetina ndi twi secretaries kenda twita kuthomithio mantu jao na kwira mantu jao na kenda twita maoni jayo ya twetire yari gintu kigeni kira antu babareo niro twitire maoni tugona ndi mbere ita mbere utukirwa na mbere ite grade 1 grade 2 ireo indi ndi twitite na ndi gitite atia na iro tugire kuombekana twaja na report tugane rungame kenda mbire bwega kwitha kwina public participation na every mbunda akimenya imbiwe kwa rigwa na irio waziri Amina yale waziri wa education netwa nayo report ya committee na netira present bwega ama au amanto yeja mbere gitata jetere riria etire ayo no kurikana ira rungikirwe aikwe ministry ne micetho kenda I think ora wanenkereo ni Mathiani kenda la Mathiani umire kio ni oya kio kimagwa so no kona ya mwegerite kwa rakishwa na mpwe upende usipende kega succeedite ende kana kenda erwa wambitia ugere mbite mbona kana mbone kwa gutale nyume kuthikiria mantu jo no tupwe tumike ni etie na thine nyingi sana kedi recommendation yo iba ugite ya grade 6 bakathia kigerio na ethithio kigerio ka grade 6 kera na nde umo antu beta skuru mwanya o skuru beta ka ya secondary betete andi ni agwetho andi junior secondary na endi bambete ya kigerio riu okagita ko no siasa ya ruri kenda president Ruto au gawona ndakuruka CBC yetu kamenya mantu jayo riu rida Ruto akurukire president tekamenyire mantu tekamete athithirie no twate kwenda kurwayo na irio oni andikire kia grade 6 ya na bathithitie akwenda tegana ibathomete na bathoma kerio na yatukane ai ina oregiro betete ayo watu kote betete grade 6 na ndini u kenda wetu continue andi grade 7 na grade 7 ni ogwetwa junior secondary mbere tu yake thina yake junior secondary ke maoni yetu batwi itu recommenda no tulimo kuwa junior secondary primary whatever we kind of discriminative discriminative no to ukayota na ndende primary school kwena JSS ile ikiro primary mwana wa grade 7 kana junior secondary nako jigwa ri guru mono agita wa secondary wa standard 8 areho na standard 8 ni ore guru ri ai ndio ro kwa prominence no ai junior secondary no to go discriminative so batu to kuona kenda to ile mandu jonde tugui kuthoma na grade tukawetha grade 1 wegeta grade 6 wegeta grade 7 etegwetwa junior secondary
igatwa grade 8 ugata grade 9 twamenya grade 10 and ira mbere secondary urokuthoma kinu aketha mega ka graduate from one grade to another ndi tweberie marito ya primary secondary ya kebero na ndikenda tumbo thoma na grade no tugwe tukumoka gwade gweta house ndiguru moja rongo ile ya mwire ukaigwa de grade 10 uwa grade 10 umena secondary wakatata grade 9 grade that kind of thing nikenda ndikebero discrimination yo muntu akethere menya na ndi grade na ndi equivalent nae na tukeberie to primary na secondary ho icho kwa ndi no tukeya una ndo mtu nursery okayokere ile the guru primary can you imagine ande mwana wa grade 7 na no primary ali ende no kukwena etomi ageta wa secondary nkurukio class 8 wa class 8 ko tomatu tukwana tubuye tutegerwa nukenda at least tumba kwa wewe mantu ya mo iyo tukwe discrimination but miungi class 8 reto ino tha ini mo kuma utu tha tuna class 8 ingi na ndi kiyaga mwana uwo wa standard 8 re ate mwana tha yes akajugwa tawe ai na ndari jukiata rira kuona ora no kwa prominence kurukia we na no ri gurura we ya gwo kimenya ira second bone ku kariga ni first bone na we na bwanja kona ndo akona ukugitata okumena na tetiranira at the same time kinyare kebero nandi kinyare kebero still kwena rito primary and secondary primary taka bo skulu emwe grade 6 rito primary ogeta na bo skulu mwe grade na kimwe wa rito secondary angu yo tuande kenda gwita kingirindi muntu akama anta graduate kinya grade nereko beta grade ne wingi no tote manto kuthia kiri ndo sokero geta continuous so maoni yaye nu maybe bwe bango ya present ko kenda at least hivi no twiketie no twiketie kire relevant authorities na bonge kwa kithomo kiki ari kikinyanire kana kikinyanire what do you feel we untubu ibwa lazimithiru mwanka buingiana ndenda kumenya kinya twikinyangu batwi kwi mantu twaregete twikiama kiaritani mantu ja gwita kwa mbeirio rimwe kuthomithia aritani batitani na tuga we seminar ji ekituga na ndantu ajie kwa aritani bambe bathomithwe bare gothikira no me akwe aritani babutirwe baronge kwa ngugo no tubakoregana nae na kuga tuteta kuthomithio tutambite gwitanwa so girikiri kuthomithia kithomo iki aritani tugita aritani bambe bathomithwe mbere kera bameimbite kuthomithia no ntakwire kinyogetana nandi antu baingi bathomithagia mantu jai kwa bathomithagia na nyamwira method ira nkuru 844 no ntunyo bai nae bakomenya na ndi nayo no tu ministry na TSC wawatandete bagari bakaithia retooling ika kuthomithia rite seminar kairi ko seminar gwikoragia kuthomithia rite kenda bomba kuthomithia na eno kuona toya katugia mwana experiment na mwana no ndwere ana bare oku antu arito betha ba thomithirwe beja kuthomithia ba thomithwa ana bare oku bakigitata bakithoma so CBC ni sukuma sana babu boenda kwari kwa tuka nonke kendelea mwanka kinya thirikari kuthaiwa ikethire kiolele untubo one maybe what they can do imbibio biare so much biosukuma ni CBC mwanka kutuika arimu bakinya at a certain point bona batwi tutina uritani boko wana bukuritana arito ba na mwanka nyambere tutakinyira mathina to kwenda kwambere ya junior secondary why was it pushed so much kwa tukaginya public participation yo te kanya nambi mwanke kinyo imbibio ngo thirikari enda ba chief ya moto temenya lakini kwenda kuwa okethe orite menyo gwataika igo karandi guroje rongo yakaja nenkerete thirikari yetu mbesa na babano mankontu bogwita nae gwita na mbere na ina bukura mbesa ndo makabu implement ndo bapolite mbesa ciao no twata kwa CBC na ndikoje rongo nyingi jiwe nae itukware ano ndichirongo no chine interest iri kwa Kenya cheke interest no tunande ibakendi into byao
na ndipo bwagota mubango yuto bakomba kureta into bia biwithira manto yake and bomba gutumira to yogita bure. So it is an international thing. So tare die Kenya kulingana na maoni yaku. Kulingana na maoni yaku tare die Kenya. Kaya kinyirirwe. Na yo kinyirua na mbuga no tukwembea ya nenkane ya kuthia trainings. Na mbese gutumirika. Ko rareke na tumbo uthio ntubu to mwaka bwete mbere ka bwete mbere. So thirikari no reverse ntubu? Itumbo reverse kana turane wataka mbese ile tumirigite. Me atha jero ngonyo ngani tumirite mbese yo nyingi sana. Na ndi no mwanka egatoka kairi tibwira. Ko geta mbere kenda na ndi baba mbere baba oka. Thio nya kitmeru kiwa kagora mwambia nako na murija nako. Ko na ndi we mwambia nako. Anda bambite baba kona gathi ikyo kwa thina irio cio ntheno ntui. Atongo meba kwa leba we toothing problems. Irio nyingi sana. Lakini kagita gakinya bakamenyeria. So tokile ke junior secondary bwana Miungi. Tai tukirastu na kyo kempere CBC kwambiria. What is going on? Because kuna mateta from left, right, center, achiari bekodeta, arimo and teachers ibibi ngobi kwa. Okay, na ndi gatuwetengeta slowly by slowly. Yes, slowly by slowly. Ala kumabakuma grade 6. Kumabakuma grade 6 ke report ya committee a task force nonkwenda kwambira unandi ibanenkanire partial report na ke report yo bagwana ndi grade 6 bauma grade 6 bete grade 7 grade 7 na wale go to junior secondary ne ke ende primary. So ekorende ne primary na ndi antobari raxi no tuluka kwena problems ila bauga distance yana to tara ukinte utakira assessment de tara dine ya mbere machi uwa rira wa uwa na ndi grade 6 wa grade 6 bageta secondary mwanya kwithine na jera yero igakarika no twitwera kwana bageta secondary inge bageta secondary ya thaka gutukungi tugana betu ithire yang batemba gwitana but no mwanka batano na tutitana twara tutunini na divi bitiringanirwa andaka ikira tumyande yero iko grade ikwe ndene primary. Nandi problem mbere tasoveka tweza ke ejire nandi ne okenda ita na ure achiari banganirwa no turandi baije ati primary ne ga accommodate anai bonde thirikari keya no tubunge ewo no mwanga skuru ga seswa kenda jionere iko iga qualify kwitha yinya junior secondary ewo achiari batema to jau and masas bateje manto jau thirikari gituma antu baba kaya wases mostly beda batongetwe ni sub county director ora tweta mbere DO kana ori in charge of sub county kana district ile jambere ile betire basesi skulu kwe no basesi ile batika skulu fulani nyingi na no tunagwikira yatega wanu yatega wa iweze ne nyamura yana either yana bethe na 40 to 45 aya distance kuma skuru maweta skuru wengi mantu ya kithaka na baba skuru ndi beri batege mantu jaiku ko skuru ni asesa kwa ne kaewa max there a certain percentage leo wo skuru mwe ndene MERU yatigirwe yero tu qualify na ingi ya qualify now thine mwere kuja tukiona ndike thina je skuru me kwa thina je kwiretera na wingi thine mbere ne skuru ida yatigirwe itase igwase yateke tu qualify tu skuru A eta qualify skuru B ne qualify re na problem irere yo ni ajali ba skuru A reta qualify re bombo to skuru kala moyo ndeke jai skuru B no tunye da ne grade 7 yake kana junior secondary era kwa ne bageta lakini baba bange bali kwa skuru yetu turarua skuru yetu ni otheri o weri skuru yetu ni otheri gora ndoka teko kenda kuthomithiria ejira agitire bora utwike ne o qualify kwa uthesa like round one ana bathamite beti bomete skuru ita sensirwe ne kenda kwamba gweta nangi so kuna risk ya skuru mo collapse kuna risk ya skuru mo collapse na ndimasa bamwe kwa agagwe ndoto kaje kingi ndimasa azipothe balirwa numwe ndimasa ho
skuru eta qualify watu rikogerezi TSC nande ya muntu na skuru ya junior secondary kwa rota ga dedi mazo inu ngwambire kwimena ona skuru ya ro theri na tuozi kete skuru eu kai tuo ende circumstances zire otike said maso unwai no theri no to kuta qualify na ndati bro ne administrator wa junior secondary atiro kario so ikiretire mebire ko skuru mone qualify ngeti qualify ibibi ongo kwera kaya ategete bataga distance kuma skuru mabweza skuru engi yes na iba ataga population skuru ogo skuru we ku embe kwetana na baba inge ba ingirindi 7 kana junior secondary bakaya baratu abatano kana 10 ubona ndio bareterwana bakauga bete amwe ara ina baba inge ibi inge tu qualify ra yo jeta kwa feeder schools ijiga feeder ku na ndi feeder schools no ajiari no mutumuti na bata gwike mwana na rakenda na tura kwa ndi tamwano kwa greater qualify mike nariku mike kireje qualify kwa na ndi kwa tuko no thina mwanya tueke thina ingira ndi ntuya twali cionthema thirikari ni augite junior secondary utembesa igwiri kurewa igwiri kwithie free na mbiro le teacher kumara school ezokire ureterwa na yuyu no ntiba kwirwa bakana enkera 50,000 pa cha capitation oda we na 40 otorebesa yu kenda umba kumanenje ye school wero turandire of course bakale atentu bya bikwenda kandene school ebyo ukagora na ukavia na besa yu lakini anabana eno bekete school iba kwenda korea bakamenyerwa nai akwero taka berembeza yo to bezi taliriswa yes kagita ko thema and masarira ntubate bakarai bathomithwa nai no tutege thirikari gitite atia enenkanite kiao tukweriano kwa wendi teacher na baba improvise njira bawana bakenda bari jaba itembesa okero school na with feeding program and masa kugerwa mauthuku ya kwirwa agwetie besa ende anabano bachiari na mujiari nyweno kana mwana wake menya irwara untuthirikari taritai aya tuge other than that manto uniform thirikari no yewete anababa sensura uniform rona tekera bagura uniform re and teacher no ena anda kwera na beje na uniform re tothi na ingi alero ndi masa agwetie besa manto akurea ana ba no ntiba kwenda kulipa kwa babere ye skuru kenda bale amwe bakathithwa atia tuage ntu ya maku atari akwija mbuge nditicha na kwenda no ntumbu ana tegete siri basi ona maku ya kwenda kaina kwenda basi wa maku fulani kenda bathomithia nayo etia beza rwa wetie besa no ntumbu atari akwija tu problem yenge ya alimu bakora bathithia na ndi junior secondary then primary school ikwetha kwena tani bathomete kwibo the certificate P1 kwibo bathite diploma na kwibange bathithetie degree kwibo bena masters kwibo bena PhD na no primary bari na ikwero first priority ne nkaro alimu baiko ndendo tegarande wamba kwa kuna skulu mwantu bathomete sana na mwalimu wako kwenda kaweta junior mwalimu umwe tomwe no to class kimwe akinyasa grade 8 re no tire pa kongerwa na batuka bairi unkwenda taka ndi mwalimu umwe inyora TSC kitie no kathomia subject iriku anuye kinyarero thome yongo kwena ritani mwana na igagwa kwena ritani ko mwalimu kumumboa na ndo na kero mwalimu mwana TSC subject no akothomithia kuma rukiri mwankai wait bana miungi urua junior secondary wa gothi mwarimu mo alokete no akarutana mathabu arutana Kiswahili English science na mantu yonthe mwarimu mo ira ni othine ya tutara thine irio we no ntubagwiri kwitha bari ari mubairi kenda tumero science na wai lakini mwankana nde bombete kurugiro turo mwarimu na ni we nabo akwenda kama ndo yothe nandi nateka bari kurutirwa bonde mabagitabora pojora no ndu ikija grade 8 na ndito bakabe na limu bairi kana kulinga na population no ile skule na population no ene kwetha ana mbokuru ka 45 baka ikirwa limu bangana bairi
ombira babategeire tugeyane 12 na no bakona bathomithia babangi na qualify na mwarimu umo urokwiri bathomithia uthkwara konoga. Lakini miungo bo ndona batu tukithoma hapa classes ndona twina mwarimu mathabu, twina mwarimu Kiswahili, twina class teacher. Nyo tukugire una ndi no twa junior secondary aitani baba ikitu na ndi no umwe. Itugwera no kwina thina ko. No mwe wiketwe. Yeah. Kana kethe ari mwe kirasi gikene baikwari mubangana bairi ende nyama iko bairi to bathomia subject icionthe so na ndi bakurikruti mwarimu wina science based subjects na art based subjects ndimbira na ndi ura wiketwa for example university uri ndathiite Kiswahili na religion enyanga iko na wo ndomba kwa meati na njira nyingi sana tesa ndomba kwa ntomba wingi kethumite menja na iriku ina ndirwa ziati zionde na makanga gitate ukaritana no kwa ya mwite witania kwa wewe na thine nyakiria nani mbokora witano iba kwenda witano no ntu iba kwirigira baitia no bakonga ongerwa kanyamu kwa esa like wundi sukuru emwe primary ethe na ndimo bathite ndikiria kwibonde no ba utweka deployed ba kwa junior secondary skuru wingi no tubageta kungi ndo kuona nyezi skuru wingi gutigwa na understaffing to maketi wa understaffing no twa bange bagwita inye thengo ya TSC akoreta ari muri no kwa nyengwe ko distribute skuru wingi so kwena thina iriku kwena ibi kwithire irio ndio tugwa tithing problems ikathira sirole mbasirole. No kwena ici engi bwana miungi nau ni aritoa aritoba ukura ba junior secondary na kuona ba class 8 right ana ba barekira uniform ba feel by superior but primary level already ibavukite ba kinye kiwango kiambi ke secondary kuringana na maoni yaku mentality ukayumba kwa affectiana ba bandae bakara mu kuthomera ku bateri no ntubarona bo be kuraya sana ibo umire primary level ndi bakinyire secondary kayomba ku yoba affect maybe in future kwena thina jeu na ingweta nkira na tukaria guntu kwingi sana no tunande there is a likelihood ankwenda tutagaje uju tutega mwarimu urathomithia grade 6 ana babete grade 7 nobo ende ora tu kworiva kwithate kubathomithia ende abakurukire ete class ne kiriguru kwito standard 8 au grade 6 etakathomithia grade standard 8 ende ora tu qualify kuthomithia baiku baba rea tukuona thine wirio number 2 ana ba standard 8 no bambire kuimena bakona kyo igiro ndakwa tukwaragia ndakura umbo menyera second born first born akona okumena menya babo wange babure no babure no ndiwa bagoro no baba baige bakona uba ana baba standard 8 bakona bo tuka misused ka batu ba not misused bakona kaba korekanirwa yakaba tena kiene no baba ngire kuthithia baba ngi otekwigwenye kianja kaya gutwika itonga bikambire kurwa na nkigarwa nae na itonga na iba ko baingi bo batena bio debo batena bio na debo bagarukia bakaiba bena bio so watagandie standard 8 ne ujione rigo ndure standard 8 endete kurekerwa ariku no tukwe ntukumwe junior secondary kana grade 7 era aero prominence mono watu kenye uniform baba geto baguriro uniform mpaka apatego gukona tubakona kabagitete ate anjuri mujiari rwena mwana ngiririze no na ngizande na atugurira standard 8 ndwa standard 7 nwa kwirwa gurira intole no manya thina no mbagwe kanja tutumenya tigobe nabo barari nabo thina ngeja kwa achiari bata supporter CBC kwa akinyera wakawani mwana kwantu atanje junior secondary mbetikiru ete akurugreski ete standard yake riwo umyo untubo wetambere nerekere neryo lakini ne kavirwe mono ministry nerigiriyo antubo unekera antubateke gitabora bati mwana no wethire umagana bele bakilete no kwithire we komba kwena like undi no muntu no achithanie
especially mwana kethe ari umume akerua akagora ndende kero mbite sana itikagithia kiro kireni kena mbite na the old system that like rundi na kula tubathe kyo muno na mwana kuja private yenda gwitikiria mantu yongu lakini no mesiri ne kabire indi nyeke the kabire te ti twaga ituga tire bya kabiri na no kwethe kwino ntebo. Wow. Na miungi, another question now comes here. Thirikari no gwite kunenkanira mauku ya junior secondary na bawa o subjects o mwana akethire ne ukure yawe, lakini indona ntukwingi kwina big question kire aciari na kinyarimu bakwa yes thirikari no gure karekeria mauku yao yete every book per child, lakini bagawa mauku yao te mauku ya kinya school na thai we are almost ending the first term. Nande muzogere kire kumbwera the agu kuibwa ma thikare gwite kareta mauku ende mauku ya teja. In fact bikimeke kiathira eberi bagire mauku arimu and teachers bagire mauku na mauku yako imagine ari kumara school soko ni bukiro bagire mauku nandi ogeta mwitha mauku ya ire kaja gato na supply no ro kunengwa mauku atoikia mauku skuru aigwa ndi masas basemenya ka wao ni akaleta mauku genda nyiya ngarama chiai eu bero tabusemanio yo skuru kaweta musemanio nateka wito kama mudembe mauku kerwari wira mauku ariku ko ndakini sana ntunya tongeria ba maidi masas bakepsha ibaraugire mauku je ikwe araguri kwiro je tane mauku je mauku no tu wata ni wethe mauku je ire kaja datu okombo thomithia etiwiri the mwana ne ukura uri ko watega mwire una ndi mwire mauku iri obwega ma no ntumakuti kajara kijani ndi maguya ko ya ko yarandi akwo nkoreta kumagaita ko the mwalimu etha kithomithagia naye mwana ithomai na mwana ari skuru ko utaendo nesi skuru ko na ndi bombo kwa enda kithomo ka grade 7 kana ka junior secondary ikathina so baba nakero maybe ngoyo supply mauku ya ikiringana thwa baba are umbere no to school still no irona maguku makethirikari right ni hata baba tofauti baba o supply mauku ya junior secondary but tofauti na yangi yakinila maskuru hali inganda sokia kiorio mbuge teka kwero mauku ya supply kwa kwega kwero mauku neturikana rit president Kibaki akwambira free primary education everybody must benefit no ndo we publish mauku mbuku seras bakagira no mbuku seras no tiba baingi ntora to wa yuri ntora na market kunze mbuku seras bagira makuja no skuru kadithia na tendering committee bakandika nindia mauku ya bakwenda bakagera to a certain buku sera no ndo buku sera to mona ndi these people are benefiting buku sera na ko benefit na mauku ya kinya skuru no ndo ya kinya skuru ya lendi masa gitite ata aondete na rimu bawe lakini kwejera kagita kanjubiri watu kana ndi mauku publisher bakathithira na rura na basweberwa bakinye skuru ruo getaka skuru momba kwethereti metri maguya mengi ya subject mwake ere yareteri maguya mwake ya subject mwake na ndipo kera wasokia ni ujangi so kwaga gutare na kwa mauku thine mauku atanenkanwa kukwagirite na twario una ritwa mbira kwero anga kwa headmaster batasa praga mauku skuru owo tomba ko ranto bonde mano to baye ya mtumwe kabo thingatano rawe nai wena meya lakini nya tutenda kuwa rimwe nenjira ya barabara ungamirite ministry na publishers kenda bombo mnenkanira kitu kidogo commission kana ngonya 10% ka 20% wiga ya makunde ne kanya jonde timbeza nyingi sana lakini akuru kwenda kuga utokaenda kuga una ndeba kawara ndato tete thirikari lakini ngo uje so siembeze yende kaje kiwo kenda wona gintu kiriho so nyewe injira ya corruption that is also part of corruption bwana miungi tukwarire mathina yonthe so babure awatili bakithomo
brona imbibe biongo thai batire kuthira at least kibugithwa kuona thina icio ndani kwa interest kenda na babo na kithomo kira kwendekana batu tugwita be tugithanagia ngugi nontu mwandiki mwetu secretary general na ara iguru iba kwenigi na CS education thina iria twavera from the grassroots no ageta gikirani kenda ituika interest ikyo kwenya mauku na ndi yambirite kwija na jeje tukwatwitaga ira mantu ya arimu ituye ikija kwa addressa kayonze no kwetha kwina shortage ya arimu bara bakauma na primary nontu bakwefera gutafanya junior secondary ya arimu tukariria kenda thina arimu bomba kwandikwa bangi bomba kujura byanya bieku byanya biu endambuge utithina cia thiro rimwe cionde Murungu agwitie guru nara kwethina ja muremera tiga ntwa thigo bagita imwe bera kwa ndi nkagwempa bogaita iriku so ikyo kwaranya nandi thina tika ikathiro rimwe ndigete kiandetagwa ikiaddressa kwa slowly ministry ongwa ena punguvu wa officers bao nontu ikubiri kwitha kwina gitubeta ku quality assurance officers abaitaga irora gukara batingani wataga sothimenti othe nomwe mbua sentiro tinawe ugita no thimenti quality assurance nomwe so akwero tegana kwina ntobo ku officers batingani bagwita nguge ya monitoring in the field na ministry kiuga yandike arimu bakongana kinya babangi baba kana bete ya monitoring and whatever ibaguri kwithenya thingo bakiandika bangani bakongana nikenda beta kuona kinyo ketha wandikite muntu no nda muntu roko ya kuona roko gitate uro kuthithia my last question but maruka kire kipindi ki maoni yaku ruria arimu nendi arimu bate kwendo kire county mwanya arimu bachokirwe to their local batacoka wothe sawa countries sawa in short arimu barambirio choko naraba umbite from naraba localized right so maybe maoni yaku ruria mutaratara uyu ndo chokarirwa after a full 6 years kuma localization yego ambiria arimu nendi bachokirwa after miaka 6 bambirio choko maybe maoni yaku yego ibwega bwekirie localization batura ya birite twike amakiaritani KNUT itwabingite na tugupinga nontu nio tutari good books na thirikari rero na ugitora kathiria kiama KNUT nambi kithirio power so mandu yonthe yatouga tukionia thirikari atithongi tweragwo itue turonderong localization togwete thongi nontu ina thina ciayo tukerwa muntu na gwiri gwita ngwendene ya Kenya ara gwiri gote atitira ngwendene akitu ataga thina ira ciaryo kimurtani na togwa thirikari ya nandi it is good bategere mantu yo no ritovungi ya localization na imbeja na example nontu kwina a certain principle mwekoro wale principle na we principle baitwa Embu omwale to mironge ikwenyiri bara nto yang njaba tiga bayinga kwando un example ndayana ndendo tegenya ingana inge yathirire kwate kwari mwabageta ari mwabakenda yinto byao kenda bomba gwita transfer leo localization riri tuna mubango etithuki for example mbakora community to community ya mitu kuigwa eri no gwiri gweta kuria transfer ole wengo requested ukawa pepa ni remetho na jai inditire ku ya sa punishment no turande after peace bakugira baugire anto babo juritie transfer through online baba kaewa iba inge bo juritie na batomba ku still na nyare inge kwa na education day in South Imenti ito ena chairman wa TSC Dr. Muturi ndamwiri antu babo jurite bonde mabatikitite atya batomba kuya bonde itukwenda antu beja kenda bomba kuyure twanya tu na rimwe muntu thugumira kuitha muno ayang utumbanya ku establish nontu kiandiko the permanent no kwenda kenda yo menyera na yuyu na yo toganya kethende Meru County oretha inyambe no kuthomithia orwa imenti stiro no Meru County uri nontu nyaba tu turathomithia no endo ketha na time ko ya kuona antu bai
nja kwi bamwe family yao yathuke tutenda kwiba iku nontu uria mukuru etire guntu na guntu etire ang'anira no ariganirwe njewe at the same time kunenye kwekuru tuyibebanire na arume bao banja nontu betie bang'anira na ariku kwou tugwa dirocolorization imwe aria kwathorana michie na imwe ni ethirire na tutiye gacokanirwa atia na ikora ndi bamwe kuthira ku bamwe batakwenda gucoka nyaba kwa ba prai batakwenda prai nontu na je na acokete mwanki na nontu mwanki akanire na thirikari tumite mantu ya gitate thirikari ni buri kwithere gutumanje igwatanira atia gutumanje gitate jiathukana kum na kwena tofauti ya walimu alimu na ndu abetha bairo kontore na bagitangugi tumwe na ala civil servants baikwa guntu na kuinge bakara town ketha ndu bikua gotu ari DC nyaga ikua oba kwa DC ari taguntu ku aki DC ari taga ikwa town ataga itira ngugi town ya guo lakini mwalimu ari ta indheroko na ulisabu kabisa kwa hiyo tugeta colonization tutikwenda ithere kwinyiria alimu ni ithere gucokaniria na ikyo tukuga MP bathie bwega sana enye thei baina motive yao randi ende nayo ya watharia na motive ya MP siasa na ukatha kwena certain principle aro kuma Kisii atene interest yaro ko politics kwa MP ovu wakanongea yo taka mtete siasa lakini tutie siasa kidogo okay tole the good side of it the good side ile to wandi interest yao ya watana na interest yai ya batu tu alimu toga mwalimu na bwijo kana bwega alaje ntujwe na wakora mwalimu na miaka 40 na kwenda kujiestablish kende nywe ngo atiga gatukange kiya miaka 50 kiya miaka 60 ethana kuboso akantukawe ende ateye na ara atoba kujiaka. Wow, tukirikia bona miungi mbi maoni yaku irure ya kithomo kire kwendelea thai mbi kire arimu kire thirikari kire TSC ibwega inkwenda kemaoni yako ya mwisho inkwenda kuga kenda kithomo kia CBC kiomba gwitambire bwega TSC ni andike arimu kenda kithomo kia CBC kiomba gwita bwega arimu baba tuike deployed na ari bale bwega kenda kithomo giki kiomba gwita bwega principals kana headmasters barapa kalite skulu gwita junior secondary nyabongo bari koginaiswe nyabongo bongerwe musara nontu nandi bagwipye kiwango kingi kenda CBC yeje yombo succeed bwega achiari ibethe ba consultagwa na bae kanya nikende nyabongo bakaya ba part and parcel skulu na mwisho ndo bakuga atiri skulu cietu cionthe ijithe ji qualify kiri junior secondary gotuike ka rupu kwa skulu no qualify ikeberwe konde nikenda skulu komba ku develop area ekiretaja ne kureta ngikenda guntu gwakura iveniri utuike na ndu ikuria na skulu ere gutuike hoteru rungi na wakaro wachiari bakena na tukomba kugwatanira twitengwe wega thank you bwe bwana mingino tukuona kanya kuya kwa umebo waku kiria Kenya na kiria Meru na kinya thomi barabo tuthikirite rukiro rwari rigwa mutegeno tupako tha wina batu kire mbango yoku kethira wina ntukwembea oni bitwa mutembea don. Thank you very much sir. Thank you Mutembe. Thank you.